Ako se već odlučujemo da uradimo kvalitetnu izolaciju i lepu fasadu na našem domu, valjalo bi znati kako se to radi. Da ne bismo lutali, obratili smo se profesionalcima iz Knauf Insulationa. Posetili smo Čačak i porodicu Dimitrijević, jednog od 5 dobitnika nagrade na konkursu Do Re Mi fasada. Kada se dvoumimo koju ćemo izolaciju staviti na naš dom, važno je da znamo sve prednosti izolacionog sistema. Kamena vuna je prirodan materijal. A zašto? Pre svega je važno napomenuti da je kamena mineralna vuna materijal prirodnog karaktera, odnosno dobija se topljenjem kamena vulkanskog porekla i zaista se radi o izuzetnom termoizolacionom materijalu koji ostvaruje brojne neke prednosti za objekat koji je izolovan ovim materijalom. Za početak, on ostvaruje maksimalan toplotni komfor kako leti, tako i zimi, zatim prijatnu mikroklimu unutar objekta, zato što se radi o paropropusnom materijalu, dakle kameno-mineralnoj vuni Knauf Insulation. I radi se o negorijem materijalu, čime se obezbeđuje bezbednost, sigurnost ukućana, pa i samog objekta. I na kraju krajeva, kamena mineralna vuna je materijal vlaknaste, porozne vlaknaste strukture, čime se obezbeđuje mir u objektu jer ona upija svu buku sa spoljašnjeg prostora. Ako se osvrnemo na zakone i pravilnike o energetskoj efikasnosti, možemo videti da Knauf Insulation nudi odgovore na sve zahteve, pa i više od toga. S izolacijom doma kamenom vunom, debljine svega 10 cm, na godišnjem nivou mogu se ostvariti uštede i do 45%. A da bi ceo sistem zaista funkcionisao besprekorno, važno je obratiti pažnju osim na kvalitet proizvoda i na samu montažu. Termofasada sa kamenom mineralnom vunom spada u premium rešenja, ali princip postavljanja, odnosno sama metodologija, se ne razlikuje ni po čemu po svim standardima, da kažemo, primene i izrade termofasade. Dakle, tu govorimo negde o samom početku postavljanja, dakle, izolovanja sokle, postavljanja nekih osnovnih L-lajsni koji moraju biti dužine, odnosno debljine jednake debljini izolacije, dakle, negde najstandardnije 10 cm. Ploče kamene vune su malo specifičnije od ostalih termoizolacionih materijala. Prilikom montaže, tačnije lepljenja, potrebno je na ploče naneti jedan tanak sloj lepila koje vuna upija. Potom se po obodima ploče nanosi lepak celom dužinom i na par mesta po sredini. Potom se ploče tipluju. U sistemu kamene vune tiplovi su sa metalnim jezgrom, čime se obezbeđuje kompletna negorivost čitavog fasadnog sistema. Zatim, nakon toga se nanosi isti onaj lepak koji se koristi i za lepljenje vune, za armiranje, nanosi se staklena mrežica, zatim opet lepak za gletovanje i zatim završni slojevi premazi koji kod fasade sa kamenom vunom moraju biti sa izraženim paropropusnim svojstvima jer samo na takav način imamo paropropusan ceo sistem. Pre nanošenja završnog sloja potrebno je celu fasadu premazati osnovnim prajmerom, koji će završni sloj fiksirati za sebe. Osnovni prajmer se nanosi valjkom i najčešće dolazi u približnoj boji završnog sloja. Završni sloj se nanosi gletaricom. Ovako postavljenim sistemom fasada zauvek stoji na svom mestu. Termomostovi ne postoje i jedino što vam ostaje je da kada vam dosadi menjate boju svoje fasade. Uz Knauf Insulation izolacija postaje dosada, a ne muka.